kwa sababu ya heshima ya jaba itaro rere na niyo jaba itola rere niyo jaba ya tokurugama nayo na maundu macio mangi mothe muraigwa nako. Wachaneni naye tushike jaba yetu na ndio tuweze kuendelea, na tunajua ya kwamba ile faida sisi tuko naye ni kubwa sana, na kwa hivyo tuweze na kuendelea na kumuombea. Na kwa hayo situmkaribisha na makofi matano na game idhano. 1 2 3 4 5. Asante sana, karibu. Thank you mwana wa Kahora. Asante, ni tafadhali tuketi. Baba wetu Askofu Bishop Batia wa diocese yetu ya Nyahururu, Baba Paroko wa Ngarwa Parish, Reverend Father Samuel Mwaniki, na mafadha wale wengine wako hapa, Governor wetu wa jimbo la Laikipia Irungu wa Kahora, Senator wetu Kenywa, Jane Kagiri women rep wetu, Mheshimiwa wetu Wachira Karani daktari, MCA wa hapa Githiga ward, na wale wote ambao wamefika, wa Kristo, kina mama wetu wa CWA, wazee wa CMA, muriega tumukumie Yesu Kristo. Onene wa Yesu roka, Ngai ni mwega na hindi ciothe. Gutike geithie ciarera, mwathani agocwo, mwathani agocwo ringi. Andu a Ngarwa, happy new year. Baba Askofu, mimi niko na furaha sana na niko na shukurani kwa kunipatia nafasi kuja hapa katika ibada hii, na baadaye tufanye mchango ya kusaidia project ya hii parish ya Ngarwa. Furaha yangu ya kwamba mimi Bishop nilikuwa hapa nikiwa kijana mdogo wa 27 years. Nikakuwa hapa na nikafanya kazi hapa na watu wa Ngarwa, kazi ya usalama. Na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ni wa maajabu, ya kwamba yule kijana aliondoka hapa akiwa dio, amerudi hapa akiwa naibu wa rais. Mimi nilipenda watu ya Ngarwa sana na tuliishi na hao vizuri. Walikuwa wananiletea chakula, wananiletea kuku, wananisaidia, wakanionyesha mapenzi ambaye haina kipimo. Na nimekaa miaka yako yote nikiwapenda hao watu ya Ngarwa. Mimi nilikuja hapa kukiwa na shida mingi sana wakati ya tribal clashes baada ya uchaguzi ya 1997. Saa ile watu walichinjwa pale Olmoran, na rais alikuweko wakati huo, marehemu rais mstaafu Daniel Arap Moi alinifahamu vizuri. Akasema hii Ngarwa hii nataka ofisa ambaye ni mtu ya kazi na hataki mchezo. Na ndio nikaletwa hapa. Ndio nikaanzisha hiyo division ya Olmoran, na hiyo police station iko hapo nikisimamia nikiwa hapa Kinamba. Mimi nilikuwa naishi hapa ndani ya police station hapo ndani, na tukapanga kazi hii hapa, na kwa ile mwaka nilikaa hapa 2. Hiyo wakora niliwakalia vikali, walikuwa wanalia kama panya, na nikasema hapa hakuna mtu ataleta mchezo, na tukasaidiana tukarestore security katika the whole of this area Laikipia West. Hiyo police station ya Matweku nilifungua, pale Tandare nikafungua, pale Seria nikafungua, pale Majani nikafungua, nikaweka GSU hapo Motetu, nikaweka police station hapo Olmoran, pale Karandi nikaweka post. Tukakalia hiyo watu, hakuna kalikuwa kanasema ngwe, watu wakakuwa na amani.
Na ndio siku Rais William Ruto aliniteua kama mgombea mwenza wake, nikaita mkutano pale Nyahururu, nikaita viongozi wote wa Laikipia na Bishop, nikawaahidi ya kwamba shida ya Laikipia mimi naielewa, kwa sababu niliitatua nikiwa kama mtu kadogo tu kama dio. Sasa nikawaambia tu wanipatie nafasi nikuwe naibu wa rais, kwa sababu kama nilitatua nikiwa ka ofisa ya pale chini, nikiwa naibu wa rais, hiyo ni kazi itanishinda. Na mimi nikaambia watu ya Laikipia wapatie Rais William Ruto na mimi nafasi ya uongozi, kwa sababu kwa mwaka 10 waliachiliwa. Watu hapo walikuwa na chinjwa kama kuku, akina mama wanafanyiwa madhara, watoto wetu wa kike wanafanyiwa vitendo ambaye ni aibu. Na mimi nikaambia watu ya Laikipia watupatie nafasi. Nao watu ya Laikipia kwa sababu ni waangwana, wakatuombea, wakatuongeza kura, tukapata nafasi ya uongozi. Kwa hivyo mimi nimefika hapa Ngarwa. Kwanza I feel good nikiwa hapa kwa sababu I know many people here by name. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nasikia vizuri sana, kwa sababu nilikuwa na hamu ya kuja hapa nyumbani kwanza kusema asanti, kuja kufanya kazi ya Mungu, na baadaye nitakuwa na mkutano ya usalama pale Matweku, na jioni nimeita hao viongozi na hao wakubwa yote ya serikali niwaketishe chini, niwaambie ile itafanyika hapa Laikipia. Thigari icio the nĩciĩtĩte hwaĩ-inĩ ndĩmahe ũhoro katiguo na ndĩmere mimi kwa niaba ya rais niliahidi watu ya Laikipia kwa niaba ya Rais William Ruto ya kwamba wakitupatia nafasi ya uongozi hakuna mtu yeyote ataangaishwa hapa Laikipia, rais akiwa pale na nikiwa naibu wake. Na mimi nimeita hii maofisa ya usalama leo niwaambie, yule mtu ataregea kwa kazi hapa Laikipia, hakuna transfer kwenda one way. Na mimi ni mtu nataka kuchunga jina yangu na ya rais. I gave a solemn promise to the people of this great county that if in their wisdom make a conscious decision to elect Dr. William Ruto as president and Rigathi Gachagua as deputy president, matters of insecurity to the people of Laikipia must come to an end. President William Ruto and I intend to keep that promise. And any officer of government who comes in between President William Ruto and I and the people of Laikipia alete mchezo hapa katikati, mambo yake haitakuwa mzuri. Nitaweza yandu Laikipia niye de yandu Laikipia hadu ha President William Ruto nani ate matua itu ate nitwagirire kuheo tongoria matuhoere Ngai atutaithie na matuhe kura tutuike athamaki, andu matigocoka kurara na haho, atimia itu matigacoka gwikwo mitugo itari miega, airitu itu matigacoka guthinika. Ni nguikara thi na maosayo muthi hwaini tucire nao oko ni nginya 7 kana 8 tutigukoma turikanire ati kiriko kiu ndaheanire ndi Nyahururu ni gia kuhinga tondu ni undu njui tondu ana wika no gekeka. Officers, I want to tell you, I was in charge here and we had peace for the time I was here. So the formula, we know it. It is possible for these people of Laikipia to have peace, and you people we have brought here as officers of government must do just that. And there is no compromise, there is no discussion, there is no room for you to decide to do it or not. These people of this great county must enjoy peace and security
for as long as President William Ruto is president and Rigathi Gachagua is deputy president. Nitoi withania ndo itu. Todo watu ya Laikipia ni watu wako na bidii. Ni watu wanalima viazi, wanalima mahindi, wanalima ngano, wanalima avocado. Ile tu imewatatiza ni kukosa amani. Wakipata amani alafu tuwasaidie tuweke dams na tuweke maji, hawa watu ya Laikipia watakuwa watu matajiri. Hii kanisa mnatuita hapa tumsaidie. Kama mlikuwa na amani, mungekuwa mmemaliza kitambo. Si ndio? Yeah. Ingine tutafanya ni hii maneno ya wanyama. I gave another promise. Mambo ya wildlife and human conflict. Watu ya Laikipia wamekuwa kazi yao ni kulimia ndovu. Ate wira wao ni kulimira njogu. Ate nywe mukarima njogu igoka kugetha. Njogu no igetukuwe wanai. No, I gave, mimi nilimwahidi na tutafanya, tumepanga na rais na vile governor amesema tutakuja kucommission hiyo fence. Watu ya KWS wachunge wanyama yao na watoto yao msituni, na sisi na rais tuchunge raia pande hii, tuheshimiane. Unajua nikiwa hapa governor, kama unaweza kujua hii sheria za wanyama, hata kama hii watu ya conservation wanatupigia makelele, tunatakiwa tuziangalie. Ati mtu akiuawa analipwa ile pesa inakuwa ni kama ile ya mbuzi, na process ni mrefu. Sasa mimi nikiwa hapa, nikiwa dio, chui ikakuja hapa Katrima, kakula mbuzi, ikaenda, ikarudi the following day ikachukua ng'ombe. Tukiita watu ya KWS walikuwa nyanyuki, wanasema ati watakuja, tungoje mpaka siku watakuja. Chui ikakuja hapo ikaua mtoto. Na sisi tunaambiwa ile hapa, nilikuwa na askari ya GSU, nilikuwa na askari ya Anti-Stock Theft Unit, walikuwa naongozwa hapa na Chief Inspector. GSU naongozwa na Chief Inspector, iko OCS, iko Inspector IP na mimi. Tuko na buduki, tuko na risasi. Ati hiyo chui ati hatuwezi uua na inaua watu. Ati lazima tungoje watu ya KWS. Sasa mimi nikajiuliza, hii sheria ni gani? Kwa sababu sisi tulikuwa tumekubaliwa na sheria kupiga mtu yote risasi ambaye anaharibu mali ya wa Kenya na anatisha maisha ya wengine. Binadamu tumekubaliwa kupiga risasi. Lakini ati chui na ndovu ati hatuwezi. Lazima tungoje mtu ya KWS. So mimi nikapigia hiyo mtu ya KWS simu, nikamwambia hii chui, if you don't come today, kesho tutapiga risasi. Hawakukuja, tukaenda tukaiua. Mtu alikuwa anaitwa Richard Likedi, alikuwa head of public service, na alikuwa ya hiyo maneno hiyo ya wanyama na nini na hiyo rights. Akasema nifutwe kazi ati kwa sababu nimeamurisha chui ya uawe. Na chui saa hiyo ameua mtu na hatuwezi gusa. Na sisi wananchi raia binadamu wameua wengine, tumepiga risasi hapo kwa mpaka hii Suguta Valley, tumeenda hapo tumeua watu. Wale wameua wengine wamepigwa risasi wamekufa. So huyo akasema nifutwe kazi kwa sababu nimekeuka na sheria na nifunguliwe mashtaka na nini na nini. Lakini nikakimbia kwa Rais Moi, kuta hapo Kabarak, nikamueleza vizuri mzee, nikamueleza polepole, sisi tulikuwa watu wameua wengine tumewapiga risasi. Akasema hiyo ni mzuri. Nikasema kuna chui imeua watu tumepiga risasi. Akasema hiyo ni mzuri. Sasa nikamwambia lakini ya chui imeleta matatizo, imesemekana tumefanya makosa ati nifutwe kazi. Akaleta shida sana, akachukua simu, hiyo maneno ikaisha. You members of parliament, you must look at these laws. If there is a problem of capacity of KWS to deal with animals that are threatening human life, our officers in the National Police Service should be given the leeway to deal with that problem
before KWS can come. It's something you must look at. Nyinyi muangalie. I have given you an example of a difficult situation that was here then. Mimi nikitoka hapo niseme ya kwamba our officers wetu, tuko na new county commissioner ako hapo. Wapi ile watu yako? Where is your team? Mko hapa? This is a team. Hii ni timu yetu. This county commissioner mimi namjua, tumemleta hapa juzi. Huyu Nyoike amekuwa hapa na hawa. Mimi nataka niambie nyinyi mbele ya hao watu kanisani, bishop akiwa hapa na baba paroko akiwa hapa. Hii maneno ya hii watu kuhangaishwa tutaongea jioni, lakini nataka nimwambie wakiwa hapa. Hatuwezi kubali. Mungu mmepewa silaha, mmepewa uniform, mmepewa kila kitu, mlinde hii watu. Hao watu walale na walale vizuri. Na umesikia governor anafungua maternity. Sasa vijana na wasichana muwalinde wapate nafasi wafanye kazi yao. Number 2, commissioner. Tumetangaza mambo ya pombe. Na so far bwana Nyoike 70% is good, inabaki 30%. Please deal with it. Hiyo pombe sumu inaua watu, tafadhali wako net. Sawa sawa? Asante, tutaongea jioni. Vitoe kadimere. Mambo ya maji tunangangana, governor anajua, MPs wanajua. Ndienda gutidagiaria muno maundu mara tubangite guku. Tondu thiaga ndera andu akwa maundu mara ndimabangire. Makauga ati ndina ukabira. Mundu uyu eciragia uhoro wa andu ao tu, na aria mamuikirie kura eciragia uhoro wa andu aria angi. Ndikwenda gutidagianirira muno. Kwa maundu tubangite ni maundu mega, inyuĩ horerai. Kwenda gutidangi mauga muno. JSS githomo kia junior secondary nitwaithĩtie, na tumesema walimu msifukuze watoto ati kwa sababu ya desk na uniform. Tafadhali, kama mzazi yako na shida ya kununua uniform, apewe nafasi asome na ile ya zamani, akipata pesa akuja nunue nyingine, si ndio? Yeah. Walimu msihangaishe, na nyinyi MPs mtusaidie. Mkiona mwalimu ambaye anafukuza watoto mtuambie, ndio tupange kabla mtoto kufika nyumbani mwalimu afike kwanza, atangulie. Yeah. Mambo ya stima tumepanga. Tuko na shilingi bilioni 1 ya kuweka stima iingie kila pahali. Kwa hivyo mambo yenu tumepanga. Sitaki kuongea sana. Ndienda gutidagianirira muno maundu maitu tondu ni mwetwanirira ni tukugio mbere. Ya maundu maitu tubage kahora. Mambo ya bolea mnajua, tukiingia tulikuta bolea ikiwa shilingi 7,000. Rais wetu amengangana 2,500. Nairobi governor, asanti, endelea kuletea watu fertilizer karibu. Wasiende Nyahururu, wasiende Dunguruti, ni mbali. Wacha hii fertilizer na wewe ufungue store hapo Matweku wapi, wacha ikaribie wananchi. Si ndio? Si governor afanye namna hiyo? Kuna hata haja kwenda Nyahururu, kwenda Lumuruti? No, that is wrong. Wewe governor, saidia, wewe ni mtu ya kazi. Wacha hii fertilizer ikaribie hawa. Mambo ya cash transfer program, mnajua tukiingia mama wazee walikuwa na back goja mwezi 8, mwezi 10 tumewalipa wote. Na tumehakikisha kabla tariki 30 wa mama wazee wamepata ile kitu yao. Na tunapanga wakuu wakipata na M-Pesa. Na pia kuna wale walikuwa wamefikisha 70 walisaulika, tumeandikisha hawa. Kuanzia mwezi ujao na hao pia wataingia kwa mtandao waanze kupokea haki yao. Walimu tumeandika 56,000 na kila shule sasa hapa imepata walimu. Sasa MP kama iko shida, kama kuna pahali iko upungufu, mkuje mnione jioni. Tuongee mambo ya jioni polepole, nipanga pange bila kuongea sana. Tupanga pange mambo yetu polepole ndio tujue vile hii watu wetu watakaa. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana na I want to support that program ya hiyo guest house, because siku nilikaa hapa hatakuwa na pahali ya kuweka wageni. And it's true, hii area imekuwa sana. Nilipitia Sipili wakati ya uchaguzi, sikuamini. Siku nilikuwa Sipili ilikuwa duka 4. Sasa nikuta manyumba ya orofa huko Motetu hapa Kinamba. So this area has really grown. Wao father ntogo taidio lekie guest house hiyo. Nigetho nani adoka ngona gwa ukoma. Katiguo.
Ondo ndiahotire kugura mugunda ri ndari guko kone ndagurire riu ni ndingĩgĩakĩte ngĩkomage kuo njĩrĩte gavana njarĩrie mugunda nĩ aregire gavana ndiũra kĩnyũnũha nĩkĩna nĩguo andũ atwendaine rĩu kamũira ũkĩnjarĩirie handũ guest house ĩrĩke nĩ andũ tũgakoma kũu kamũira twarie na andũ aitũ koguo tũgagũteithania na niĩ njoe mweke ũyũ andũ a Ng'arua handũ ha president naniĩ ndĩmũcokerie ngatho ma nĩ mahoya manyu na kura cianyu nĩ mwatwĩkire wega mũno ma na twarie ũhoro wa mama tũtiarĩ handũ hega ta niĩ ma ndarĩ handũ haceke mũgĩtũiguĩra tha o ũguo burĩ gũtarĩ ũndũ tũmwĩkĩire kana atĩa mũgĩtwĩtĩkia mũgĩtũhera Ngai mũgĩtũhe kura mũgĩtũtua thamaki andũ a Ng'arua handũ ha President William Ruto naniĩ kuma ngoro yakwa thĩinĩ amũkĩrai ngatho ciakwa gũtirĩ hĩndĩ tũkamũconora na nĩ tũkũmũrutĩra wĩra na nĩ ngũhakikisha twĩna president mamũrĩkomaga gwake mwenda kũrota mũkarota rĩngĩ ona ndingĩaga gwĩka ũndũ ũngĩ nyambe ndĩmũhe thayũ hau nĩ hega njoke nyamũ icio cia gĩthaka tũcihingĩrie cikare gĩthaka-inĩ nĩgetha mũndũ arĩma indo igakorwo nĩ ciake na bamĩrĩ yake njogu kaĩrĩ sister yao yoyaga indo ciene ina nyamũ ici ti ndũrĩku ĩgeterera ũrĩme woho kũgetha ũcio nĩ tũkũruta wĩra wa barabara ĩyo ya kuma haha gũthiĩ Matuĩko gũthiĩ Tandare tũkwarĩria harĩa tũgũcaria mbeca nĩ tũkũmĩthondeka nĩtiguo nĩgetha yũke wega he mũtaro ũrarĩ hau ũrenjagwo nĩ andũ a jeshi Marirũ rĩu ũgĩthiĩ ũgĩathana nĩwe uga kũrĩa nĩwe Koigi moke makĩrĩkie ũririkane no ũkĩrutaga wĩra wa Kenya ngemi ciumaga nakũ wega umaga nakũ yanagĩria kĩ ithe ona Jesu ndakĩanjĩrĩirie Jerusalem atanathiĩ Judea rĩu ona Marirũ ũkĩrutagĩra andũ arĩa angĩ wĩra rĩ ndwathane andũ aku moke na ibarũ marĩkie mũtaro ũcio nĩgetha ng'ombe citũ itige gũkĩrĩrio hau ĩni ithe ndakũruta ũcio ithe ndiakĩmũhe wĩra mwĩ haha ũngĩaga kwenjwo mũndũ wa kũũria ũyũ ndakĩrĩ haha mwawona ndĩrenjetwo thutha wa mĩeri 3 ndĩmũtirĩ na namba yake ũyũ no atũnũhire na ndangĩtũnũha athiĩ arĩkie na itũ ici twaheire andũ aya nĩ cia wĩra ũcio na nĩ ngwenda kwĩra ma minister maitũ na ma PS arĩa tũhete wĩra mũririkane ngemi ciumaga nakũ ona mũkĩrutagĩra Kenya wĩra mũndũ acoke kwao eke kaũndũ oya anake aigana na airĩtu maumagare nĩgetha magatũmagĩra nyina wao tititi gatiguo ngĩrĩkia njokie ngatho andũ a Laikipia West nĩ kĩĩko kĩu mũrekire gĩa gũcokia gavana ũyũ wĩra ũyũ wa Irũngũ hau mwagwĩte mũkagwa mu mũkĩgeria tu my experiment mũtigacoke kũgeria tondũ gavana mũkĩmwĩra ahurũke mũkĩrehe mũndũ mũgĩkwama no rĩu wega wanyu na inyuĩ nĩ mũrarũngire tondũ kwĩragwo gwĩka mahĩtia ti ũru nĩ gwĩka atĩa ũyũ gavana nĩ mũndũ wa bata na nĩ mũndũ mwega na nĩ mũndũ wendete andũ na nĩ eciragia ũhoro wa andũ a Laikipia tondũ ndaheaga thayũ na ndikwenda he thayũ tondũ nĩ ndĩmwendete atindaga gwa president agoka gwakwa agathiĩ gwa president akĩmũrũĩrĩra twĩkaga nake mĩcemanio maingĩ mũno nĩ mũndũ wa bata nĩ ngwenda mũmũnyitĩre na mahoya na mũmũgitĩre Wachira ũyũ wa Karani ũyũ Shabashi arauga mũmũgarũrĩre niĩ ona nĩ ndauga garũrwo rĩngĩ nĩ mũkũmũgarũrĩra nĩ ateithio nĩ mũndũ mwega na niĩ ndiramenya mũndũ mwega kũringana na ũrĩa andokagĩra ona itethambĩte maitho kũhe maũndũ ma gũkũ ngaigua nĩ endete andũ nena ngoro ya kwenda andũ na ndarĩ kĩnyiria kĩa andũ tondũ kũrĩa atongoria angĩ ndũrĩka cia andũ ciĩkĩnyiria ona andũ kĩhingo-inĩ akoria na mũgarĩa nĩkĩ marenda no mũthenya ũrĩa marakũhe kura wamonaga ũgaita mata nĩ gũkena nĩ mũkũnyitĩrĩra Wachira wa Karani na nĩ arageria mũno kũmũhang'ĩra na nĩ ngũmũteithia na president akũmũteithia koguo na inyuĩ nĩ ngwenda mũmũnyitĩrĩre mũhiki ũyũ mũnini ũyũ gwĩtwo Jane wa Kagiri ũyũ nĩ ngwenda nake mũmũnyitĩrĩre nĩ arageria mũno kũrĩa bunge gũtũteithia na ena programu nyingĩ mũno cia timia na cia yuthi no tũkwenda tũmũnyitĩrĩre nĩgetha athiĩ na mbere na kũruta wĩra na nĩ ngenete MC ũyũ nĩ atunyĩtwo tigiti nĩ ndamũteithirie eko ũyũ nĩ mwene atunyĩtwo
na nä kahacora nä mwekire wega må no rä u nani tondå no ndä arataingä kwa gå kå nä ndahå rirwo thimå ngä rwo he kamwana kahacora twahe karenda kå iyo kau kaioma gä tä gä kä nä kä ora nani ngiuga ndingä tä kä ra ngiuga acokerio tigiti wake na nä ndamå thikä rä ria na nä njä nä aruta wä ra wega na nä thengio nä kå må nyitä rä ra nä getha tå hote kå ruta wä ra witå na njä ra ä rä a yagä rä ire koguo niä ndakena må no nä getha tå nganie mbeca ngä rä kia uguo atongoria mauga haha andå a nyå mba itå 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 mwä gå kå å rå mwe witå nä guo hinya kä å rå mwe witå nä guo kä tå ikare twendanä te twaragie gä kä kä mwe andå a Laikipia andå a Nyaikuru andå a Nyandarua andå a Nyeri andå a Murang'a andå a Kirinyaga andå a Kiambu andå a Meru andå a Tharaka Nithi andå a Embu andå aitå arĩa mekå rĩa Loitoktok arĩa mekå rĩa Kibiko arĩa mekå rĩa Kitale arĩa mekå rĩa Londiani arĩa mekå rĩa Burnt Forest tũkaragia gĩkĩ tondũ ũrũmwe witũ nĩguo hinya witũ ta nyũmba na rĩrĩa tũgatĩkĩra kũgayũkanio tũkanyagio ta maĩ ma therũ no tũnyitanĩte twĩna hinya mũingĩ mũno bũrũri ũyũ wa Kenya na gũtirĩ mũndũ ũngĩtũthakĩra kana ũngĩtũcenga nĩ mũĩ kuma rĩrĩa tuohĩgire tũtirĩ twetĩkĩra kũgayanio hau mbere-inĩ twatũraga tuonaga ũru tondũ tũtiarĩ ũgĩ tũtiacanũkĩte twatũraga tũgayũkanaga nĩ mũkũririkana mwaka wa 2009 na 1992 tuokire tũkĩgayũkana maita merĩ andũ a Nyeri andũ a Laikipia andũ a Nyandarua andũ a Naikuru andũ a Embu na Meru na Tharaka Nithi tũkĩnyita Mwai wa Kibaki mbaru andũ a Murang'a na Kiambu makĩnyita Matiba mbaru tũkĩhotwo kura citũ ciaringanĩrwo nĩcio ingĩahotanĩte no nĩ ũndũ wa gũciĩgayania tũkĩũrĩra mwaka wa 2097 97 hĩndĩ andũ mahũragwo Kolmoran o rĩngĩ ningĩ tũgĩcokera ũrimũ ũrĩa tũkĩgayũkana ngurubu ĩmwe ĩkĩhũrĩra Mwai wa Kibaki ĩrĩa ĩngĩ ĩgĩthiĩ gwa Charity Ngilu ĩrĩa ĩngĩ ĩgĩthiĩ kwa Matiba ĩrĩa ĩngĩ ĩgĩthiĩ Ngaku tũkĩũrĩra mwaka wa 2002 nĩrĩo tuohĩgire na kuma hĩndĩ ĩyo tũmothomaga me bahasha tũgĩcũnwo maitho nĩ mbaka tũkĩũhĩga tũkĩnyitana ithuothe kanini na kanene tũgĩthura Mwai wa Kibaki tũkĩingĩra thirikari-inĩ mwaka wa 2007 tũgĩcokera tũgĩka ũguo mwaka wa 2013 tũkĩnyitana tũgĩthura Uhuru wa Kenyatta mwaka wa 2017 tũkĩnyitana tũgĩthura Uhuru wa Kenyatta mwaka wa 2022 tũranyitana ndĩmũtongoretie tũrathura William Ruto na Rigathi wa Gachagua ndĩrenda nyũmba ĩno itũ tũthiĩ na mbere tũnyitane o ũguo tũgathura William Ruto 2027 twĩ kĩndũ gĩkĩ nĩgetha tũhote kũmũikaria thĩ tũgetia kĩrĩa gĩtwĩ no tũngĩgayũkana tũgayũkane hinya witũ nĩ wathira na andũ arĩa angĩ othe managayũkana gũtirĩ kũndũ mathiaga kuma rĩrĩa twanyitanire tũtirĩ twauma nja ya thirikari tũkwenda tũthiĩ tũnyitanĩte gĩkĩ kĩroka twarie kĩmwe kũu mbere twarie kĩmwe na gũtirĩ hĩndĩ nyũmba ĩno itũ twanyitana orĩ tũkauma nja ya thirikari tondũ tũrĩ aingĩ na twaria kĩmwe nĩ ithuĩ tũkoragwo twĩ mbere nĩ tũkwenda twĩmenyerere mũno na nĩ njĩrĩre ciana citũ itikae kũhũthĩrwo nĩ andũ arĩa matangĩtwendera wega matũgayanie mahenio acio nĩ andũ a Nyeri acio nĩ andũ a Kiambu acio nĩ a Murang'a acio nĩ a Laikipia inyuĩ cariai mũtongoria wanyu inyuĩ cariai mũtongoria wanyu tũke tũgayũkane tũrĩre ithuĩ twaragie kĩmwe na maũndũ maitũ tũgaciraga kĩmwe na twaria kĩmwe tũnyitanĩte ta nyũmba itũ na ndĩrarĩ Embu ira nĩguo maranjĩra mũndũ wa Gachagua nĩ hau ithuĩ twĩ kĩndũ kĩmwe
na tutingienda mundu ungi tugayania na ni tuikara tukiheragia ciana citu tugacihekirira tugaciebundithia athara iria twathire ta nyumba riria twetikirite kugayukanio na baita iria tuonete kuma riria twanyitanire tukaragia kimwe na koguo andu a Laikipia munyitane na andu aria angi tutikanagayukanio ni mundu tuikarage turi kimwe na muririkanage hinya witu ni urumwe witu na andu aingi no mende muno tugayukane no ri tutingitikira inyo no mwitikire koguo ni ndakena muno ndi guku ndikiriria umuthi na rucio na ni ndakena muno ni gucoka Ng'arua kundu ndai wira ndi mwanake munini andu makinyonia wendo muingi muno ndikariganirwo ndi inyuĩ ngutura ndimwendete na ni nguhakikisha uthamaki uyu wakwa ona inyuĩ no mwacama kindu ni nguhakikisha ona aria angi makiria ona inyuĩ no nginya tondu mwanyitiriire uguo na mutianjui ndari mwanake mumukinyita wega riu ni uyu murakindeithirie ndirona wira munene riu nani ndingioka gwicokia guoko he mahitia wega uri warihwo na uru wega urihagwo na ki ithe mutiakinjikire wega riu nani ndingikimwika wega he mahitia ni nguikara ngiukaga ndaikaikara ngacoka na ni nyendete andu a Ng'arua muno ona programu icio cia nyina Gachagua jeni ni ngumwira oke guku atura guku na atimia ni mwaine wa muratha ni nguguteithia uke uthomithia atimia aya ni mungwenda oke amuthomithie oke amuthomithie ni ngumutuma oke athomithia atimia aya na athuri mathomithio gucokaniriria micii na guikara na maundu mega maria makaga mucii tondu twaka mucii ni twaka ruriri ni twaka bururi tukorwo turi kindu kimwe ni ndoka na ngeithi nyingi muno cia president witu William Ruto ni mwamukira ni ajira ndimugeithie muno na anduma na mucango koguo tondu ni tuguthie mucemanio wa security kuria Matuiku Mheshimiwa Wachira wa Karani njiro na tugwika nigetha tunganie mbeca gwirore turehire nigetha tuhote guthie mucemanio ucio ungi nigetha hostel tuweke ya kurika na ndera Reverend Father Samuel Mwadeki twe haria tutindike haria tugukinyia ona tungia ukinyia haria urenda Father nindeheana kuga ni ngucaria andu tuguthie na inyuĩ nginya tutigane yarika na muthondekere kanyumba kamwe kana ndiko magadoka no riria itari kuo mugakendia na mukendia goro ni mukwenda mathondekere kamwe handu ndingikoma ona ni ndigukienda kirike nigetha renda ayukira itura ngakigoma guku riu nikuo ndingiakoma riu makundu aronya hururu na ngoro yaku iri Ng'arua ndiri nyahururu ni tauni ni tauni kwi maundu maingi tauni kwingi ni kwa makuona mariuka riu ni ndingiakoma guku gicagi-ini guku na andu akinamba twarangia hwaini riu ri ni tugugiaka ni tukurikia kwanza tukome hau kanitha-ini handu hatari njohi hatiri thigara hatiri bangi hau ni hega thitiguo na hostel ĩyo nĩ njũĩ ndĩkendio njohi thitiguo ĩyo ndĩkĩrĩ njega ni andũ arĩa tũrĩ akristiano andũ arĩa athuri matarĩ na maũndũ maingĩ macario handũ mangĩkoma handũ hatarĩ na inegene na matarĩcemania na andũ mena maũndũ matarĩ mega tucaririo handũ hega andũ mangĩhurũka bishop angĩũka akome mũndũ ũtarenda maũndũ maingĩ handũ angĩhurũka ĩyo nĩ project njega na nĩ tũgoka kũmĩsupport. What do we do? Haya, asikia tunaanza